Alright mga kasin, welcome. Dito yung programa tayo nga kumusta ka itan kasin problem of the day ket siya karon ni kasin nyo nga Yongyong Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangted biag ti maysa nga pakasaritaan ti parikot iti biag nga intay tu balakadan. At kablaawang kayo itinaragsak apa nagbibuya sa dinuman na paset ti lubong ti ayan nyo ita. Good morning, good afternoon, good evening. Ready problem of the day tayo kitaggapo kini Bembol iti Ilocos Norte nga pinauluan na diti surat na iti sadut nga asawa. Talaga nga parikot dayta no addaan ka iti sadut nga asawa. Ang madama din iti ko na ore sadut kasi no adda sa bali paggagatan na. Ang madama din iti sadut lang nga ruden nga agtrabaho, sadut nga mangged, sadut pay iti rabii nga agtrabaho. Opo, ano nga trabaho ti rabii lalo tay lalaki. Sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo a Bembol. Dear Kasi, sagbay man nga ininutik nga binsa-binsayan ti pakasarita iti parikot iti biag. Kablawang kay man iti naragsak aldawyo dito na MRC Studio. Kasama tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti dayto nga programa. Ilinged naklatan itinagan a Bembol. Naawis met tiriknak nga mangiburay iti pakasaritaak kasinyong ngamin adda iti dakkel nga nagbiddutak iti kalabes nga nangitid kanyak iti parikot ko ita nga ure no nakaamiri sakon iti biddot ko ken nagbalbaliw akon ure no ininot meteng nga naornos kon ti pamilya angem naadaanak madlata iti parikot nga aging gaita ket tasagsagabaek paylaen. Agpadpada kami kini Menggay nga asawa nga nagtaod iti nanumo a pamilya. Agpadpada kami nga saan nga nakaadal. Isu nga nanumumet ti biag mi nga binangon mi akadwami ti kakaisuna nga balasang mi nga ni Pia. Pinalpaliiw nak ti asawa kasinyong gaputa adda ngamin dati ugalik idi adda ti galad ko idi nga saan na unay nga kayat nga patsen nang isukanot kang runaan na rason no api nga awan matlaengen ti ilulong aw ti biag mi nga uray no agpadpada kami met nga ada trabaho na nukwa angim dilat ta makaanay tangamin alisto aklaeng nga mauma iti trabaho kasinyong aglalo no natagsen nga trabaho no apay kastiman nga inak irugi ti amin kasi. Uy. Agringan. Ano ti orasan? Madamdaman to. Anya nga madamdama? Ingka pa trabaho ita. Kitni, uri siya, masapa ka mapanagtrabaho ita. Sigalatan. Anya? Saan ka sumrek ti trabaho ita? Kit anya nga gapo? Di mo kunain nga nauma ka manin, ha? Bembol? Ano? Anayon nag-al-al-al ka dito trabaho. Nadagsin una, dito construction nga trabaho. Bakit? Nadagsin at kitain man ngamin tabagim. Amumod gayam nga kasto iti bagay.
awatam ko numarigatan nak iti trabaho nga konstruksyon. Kasanumat kami nga saan nga kastatibagin, nakalalain kan dumat nga mangan. Nga di ka mat mangmangan iti nateng. Kanayin mat karne ti kang kanam. Sakit naglaing ka nga mapan makidaydaya, mapan makipalanit. Napamuman din ilaw deta pan nakidaya kon. Di mo kadiam mo nga dakil ti mamenos tayo no, tunggal mapanak makipalanit. Bakit? When ado ti maiyawid mo. Tanabingbingar ti rupam nga mapan makipalanit sa kanto agisupot. Iti igadok weno komporme dita nga maiyawid mo. Dita nga ron ti pagmayatan na. Kina sana bale nga uray no sa anak nga sumri kita. Sigurado lagi din nga ada sidain tayo iti agmalem. Anya? Uno pati into no bigat. Mabalintay pa nga sidain to. Anya ti kahit mo asawan. Ada nga nagberde nga kumpadrek ita. At nagparty ka no ti duwa nga baboy. Anya? Kat inaktulat na dyan na. Iso nga saan mga problema ti loto yung mga pangal daw. Ijayek to nga manganin. Ay, unay kamutan, bembol. Bakit? Kaya mo pa yan ti mapan makipalanit ngayon na mapan kamanggad. Tapno adamat sa pulam. Tapno adamat masapulang nga itid mo. Nga panggastos tayo dito itinaldaw-aldaw. Nangrunagit ni. Agbasbasa ni Pian. Kat isula iso Anya nga isula iso? Di mo ka di maawatan. Oh, kat numapanak makipalanit. Oh, dilibrete ka nek. Saan na makisayan tabagas tayo? Saan na makisayan deta abasto tayo? Anya? Kaya siyempre, amumot nga nalaingak nga gisupot iti na dumaduma nga klase itaraon nga paala dagiti agpasken. Oh, kato nagadot maalak nga igado no kwa. Mano kumat balor na dayjay nga awit ko nga sidaan saan lang nga igado. Makayawid ak pa iti murton. Makayawid ak pa iti karahay with chicharon. Makayawid ak pa iti kumporme dita. Ano sweet meat ka talaga nga usak nga itaperware. Anya. Unay kamutan di ka lang mabain nga itang ubra emon bembol. Anya ko matipagbain at aramiden mati daduma dayta. Kaya masaysayang tulaeng no di mo't lang maibos. Oh, at least, agserbi ka na tayo. Oh, ket no, ado ti maalak madamdama. Oh, awan tot problema tayo ti sidaan. Iti sumagmamano nga aldaw. Kasi kalang Kasi kamatlat na isam nga agsida iti kakarkarkarni kada nalalanit, natataba. Unay kamutan. Kastuyag idin bakit nga namamom. Kastuyag idin nga inayat mo. Apay itata dildilawam ti kinaisem kong agsida iti karkarne. Unangam kita eman tabagim bembol. Iso nga masadsadot kang agtrabaho. Tanadagsen tabagim gaputa nakalukluk megkan. Gaputi kakakaan mo iti na natataba, nalalanit, puro karkarne mangan kamot tinateng Ay. Apay nga mga anak iti natnateng no adamat ti karne nga sidaan. Unay kang. Talaga kit di nga di mo kayat, taing kakaubingam ka no. Dahil nga di mo kayat, agsida itinatang. Oy, ibagbagaking ka, ha? Agbabawi kan tumitlaang, kamaudyanan na, ha? Anya tingkat mo sawan? Kit makaala ka ti sakit ti kulam. Saan awan mo ti marikrik na, apay, urayon pela nga da mariknam? Ay, na Diyos ko, aya, malalalala. Ingkakit din, tayo tuloy ko ti maturog, ne. Na, paring tikong. Nakapanganga ka din. Uwi na pare. Permi nga, kakaimas na kiti taraon nga paalada. Uwi na. Kahit adat abroad, ti asawa ni kumpadre ta. Iso nga nagarbo. Doa bawi ko naman. Di ka kadipi agawit pare. Yun unak no kwan. Ay, apay nga agawit kan? Kit nalpasak mat gananganin pare. Apay awang ka dit sili. Ha? Awan yung tugot mo nga sili. Sili nga. Ay, sili pina. Anya. Awan ka nga talaga. Paring tikong inaklatultuladet. Oh, kitaan.
Ada dua nga silipin ko dito. Nge, anong data dua nga supot pare. Ay, unay ka na ya. Saan mo ka din nakita ita dyan likod? Dagati sa kabanyera nga sidain. Nagadupay ti saan nga nagaraw. Nagadupay ti saan nga na idasar. At syempre, adumot. Adumot, dati paalada nga dagati may nakidaray. Ah, mangisuputak pare. Saan na mabalin nga agawit ang kawan ti may supot ko. Malaksid iti igado. Mangala agtupay dati karahay. Adupay di dyan, nakita. Unay kan pare. Ay, awan ti supot ko. Hindi, takot. Ito naman minsan, sigurado mga mangitugot kan to. Tapno makayawid ka mo. Tapno at damot pangay ayom yung kinibakat mo kan digit anak mo. Sa bagay. Unmet kiti ang mabainak kamin sika. Anya kung matigabayin mo, pare. Tikit di panunutem, tultulungam la dyan nagpasken, tapno no maibos di paalada, tapno di madadaalaang. Gaya man niya. Nainaya. Inaklatultuladan. Malalala, yung kakarudan. Tayo nagjalikod. Tayo nakmangisupot. Tapno sigurado nga, ada si daen men iti sumagmamanungal daw. Unay. Napno dahi ti duwa nga supot. Napno ti igado ken karahay. Angim, adda pa'y gayam deta. Sweet meat negray ka man. Sayang. Talo ko mga supot ngamin tintugot ko. Ado ko mamatla ti maiyawid ko. Kadum di mangan, Pia, anak ko. When, Daddy? Kita mat, bakit? Naimas ti pandangan ni Pia ang anak ta. Gaputa, naimas kin paborito na deta karahay nga inyawid ko. Sabi ko matakanayin nga kastiti si daen tayo. Alawan anak ko, alakit oray no gagangay lang ti biyag tayo, agad. Maipaay mo mat, di kiti kayat mo nga si daan, maitag mi mat king ka. Ay na, deta ka manan, sika, bembol. Kontrabida ka manan, menggay, bakit? Kit ka sano? Mangnamnama ta anak ta, nga kanayon nga naiimas ti si daan na. Idinto nga awam mat, di ka mat manggad. Ay, tagi ko na akon. Dagdakkel to palaing ti balor na kita inyawid ko nga si daan. Ngayon dati sweldo, idjay construction. Anya? Katag pa'y sumat. Kita man, dati kinaado ti igado nga nayawid ko. No'y baluram day jay. Nangina day jay Sa bali pa'y dati karahay. Nangingina man ta karahayan. Nula ko madanay tugot ko nga extra nga supot agad na kayawid akpay ti sweet meat ko mabakit. Anya? Unay mo ito. Di ka lang mabainan. Anya ko mat pagbainak. Kasti ko na akon. Tultulungak laida tapno alis tumaibos tapno no. Saan da nga mabanglesan? Ay na. Diyos ko, aya. Kasi ape di kaglaba. Ape di ka mangala ka deta igadokin deta karahay. Amumat nga sipod idi sa anak nga nasam nga agsida kidigit na karkarne. Umanay kanya akong dagito yung natnating. Deta tinagdumaan ta. Apikit din nga imutam tabagin. Anya? Padasumot ti agsida kadigito'y agkakaimas. Nga digiti laing mabaknang ti makaramraman. Unay mutan. Ay na. Umanay kanya akong dati inabraw nga sida bembol. Tatalaga, dati tinakairuamak. Ken pa nagriknak. Napigsaman lata ti bagik. Ureno sa anak nga agsidang iti karkarne. Kiti, saan di saan? Di at ado ti pagguduam me kini Pia nga anak ta. Di ngamin Pia. Daddy? Kita. Daddy pa iti awag na kadada. Gabuta ka na nga naimas ti si Dana. Daddy kanya. Mami king ka. Ay na. Talagang sa bali ka nga talaga. Kaadum ka di timangan. With oryasak. Kaaduk mo timangan bakit?
Gaputa sa anak nga nabannog, gaputa sa anak nga naman nagtrabaho ita. Akit bareng anta pamigsak to madamdama. Mm, anya? Bumlata na. Ang jak natin bagbagan. Tamang mangmangig ni Pia. Ay na, amok pala tatapan panunute mo. Bembol. Wow. Anya nga wow. Kadigdigos mo, bakit? Kat anya ko man no kadigdigos ko, Bembol. Kat sika. Saan ka kadinga pa nagdigos? Ay, naglabarak mo ten. Anya? Labar laeng? Masulitak nga mapa ni Jay Banyon. Urita binugwak mo ti rupa ko, nagdiram usak mo. Kaya nagtutbrasak. Diyos ko, nagmalmalim ka. Nga napan iditarwar, napan ka napay nakidaya, nga nakipulpulapul kay ti adu nga tattao. Di ka kadima si Koranta bagim. Sa anak mo't unay nga naglingit, ta sa anak mo't nga nabannog, sa anak mo't nga nagtrabaho. Kaya pa nagrekta kat press committee bagay. Kan may sa... Nabangluak mo't lang ta bakit? Ay na, kunam lang Kapota di mo maangot ta bagbagim. Ay na, deta ka man, kontrabida ka nga talaga. Masursurunak na talaga king ka. Kasano, imbes ko mga mapa nagtrabaho ti aramidem, tunggal ada agpadaya, agabsen ka. Una saan? Agikat kay ti trabaho. Unay ka mo bakit? Amom lang arudan nga deta ti pagragsakak launay. No adu ti makan, nang runa, karne. Ay na, palagi pang kamanen, Bembol. Makaala kan tulatat sakit mo kadayta. Panagrikdak kat saan? Nakadudita. Dagiti nalaing nga mga niti karne. Awan mo ti sakit da. Isuda Dagiti da dumalangin kaaduan na. Sigurado nga maadda niti sakit no kastalaing ti. No di ka pulos nga mga niti natang. Ultimo prutas di ka pikayat. Kaya kahit korti karne. Anya ka mo tinapakit. Isungor nga. Kayat ka. Anya. Isungor nga kahit kaakanan. Gaputa. Karne ka mo. Anya tikit mo sawan? May kakit didituhin. Bakit? Uy, Bimbol. Bimbol. Alan isa nakparigatan ng kitni. Mabanugak nga mangguy-guyod king ka. Oo, may kaminin. Bakit? Gulagol ka pala, agkid-kid ka pala amin. Kahit... Dayje, para dayje lang, al-al-alin kan, Bembol? Kita na nga, kita ang mga mintabagik, bakit? Oh, bumangon naklaan ka na, mabanog ako. Day tati kong kunakon. Ag-exercise ka ngamin agtrabaho ka ngamin. Tapno no, mayat-yat mo't tabagin. Tapno marigreg mo't, dagit matunang mo't, dagit tabtabam. Apay, kastuyak mo titinamam mo mon. Nakarkaro ita. Ala, nalukmig ka idi. Ang nakaluklukmig ka itan, Bembol. Uli ka mo tan bakit? Di mo ka di kahit nga kastuylat at ibagik tap no. Awanin ti sabali nga, babae nga tumalyaw pa'y kanyak. Kukuha naklaeng no kwan. Di takit ti paglaeng nga, umay ka na. Di na ka di pa bangunan ng gatni, mabanog ka. Ay, Bembol. Agkakman di nakapimpintas kaya nakabangbanglo nga asawa. Bembol. Oh, kitain? Oh, umanugot kami lang. No, api nga binanog na pa lang kami ni tay. At si kantumat namin. Mas nasisita pa king ka, di kita papanam nga pakilanitam. Ngayon day ta pa nagtrabaho. Makasapulak tulad na ti trabaho nga nalagan laeng.
Apeng amin nga di mo kayat aya, di ka tinadadagsan nga trabaho. Agpakutong ka amin na. Kita, pati iti panagpapasta iti ragsak. Maapektaran pa eh. Ha? Katwa na. Kaano day dinauding nga rin na bawan na. Jack peki di malagipen. Di mo kayat. Di mo kayat nga asikat akin rabaw. Tamabanog ka matakunam. Masansan madlatan. Nga siyak ti akin rabaw. No saan? Nakatakder ka. Kat pagburir yun naklaan. Unay ka mo bakit maawatam lang ako man. Sana bale. Sa anak matagkurkurang king ka. No romansa ti pagsasaritaan. Taurin na kaskasan, no? Kaya't kalata nga pagtugawan di ti ropak. Umay kakit din. Ay! Anya tiket mo sa... Agtugaw ka di ti ropak. Tugawam ti ropak. Tugawan na. Anya! Ay! Talaga nga. Diyos ko, aya. Ay na, Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Kargat na kiti nga pagtugawan na kiti ropa na. Diyos ko. Kasla. Kunana nga takot. Kabanbanwagan na pailaan. Diyos ko. Bembol. Bembol. Sa bagay, saan pa nga nagkupas tilaing na nga. Mangan ti tilapia. Nga tunggal to gawak tarupa na. Diyos ko. Slakla tumtumpaw iti kaulapan. Diyos ko. Bukas lamang mangan nga talaga ti karne. Arig na kat mangmangan iti karne. Naganasan ka di. Kitwa na. Si kamamati. Gagaangay nga maganasa lang kata. Kasla ka lamang mangan iti anya. Kasla ka lamang mangan ti igad to. Negar dito yan. Tagkabalyo kan, bakit? Nagkabalyo. Tugawa mo na. Tugawan na kon. Tugawa mo, di ta nagbaitan, nagitilupok. Agkabalyo. Katuan. Saan ka di nga kasta ti lang ati agkabalyo no ka? Unang saan ka magkaglang lang nga kabalyo? Ha? Aglang lang nga ka mo na baboy. Unay ka mo bakit? Kagpay sumunod. Idi saan ka pa nga nakalukluk mag? Sa anak ba't unay nga nakayang nga agtugaw? Di tirabaw mo. Ha? Itan, pero may ba't nga nakakaykayang akon. At siyempre, dimakkel mat, limok magmat di ka tilupom. Limok magdimakkel pa ti buksit mo. Unay kan bakit? Ano samlatan ti agkayangan? Bembol. Bembol. Kita? Napigsaak pa ilahan bakit? Wala. Siyak ba't trabaho? Siyak ba't banbanog? Gawin. Kabayan lata. Agganas na matadwa. Agpadatan tumanlaeng. Nga maitayok. Iti ka nga to na langit. Bembol. Bembol. Menggay. Bembol. Menggay. Yan tangay, di mo man kahit di mo pa nagtrabahon.
Sika nga ro ti mapan makimitingan iti pagadalan da piya. Ha? Abay. Ada nga ro meeting dagiti parents ita. Ket amumat ka sa anak nga mabalin kapot ada trabaho. Ket sika, yan tangay di ka matsimrek. Adi mo kahit agsublin diti construction ako nam. Una ta natagsen mo. Agsapol akto iti nalaglagan ng trabaho. Mhm. Ay na, ala, engkanto nga rod makimiting. Ket ne, sayang DJ multa nga duwagasot to saan kang makimiting. Ha? Unay mo tan, anya oras DJ aya? Basta, alas 10. Anya oras DJ Pia? Alas 10, mami. Alas 10 ti bigat. Unay mo tan. Saan ka mabali na bakit? Apay, anya ko ma. Awang matitrabaho. Papanam ko ma. Ada nga rod nasisita papanak. Papanam ko ma, kunak. Kuha. Agpabunyag gamin dati anak ta iti bunyag. Anya? Alakit gaputa di ka makaumayakit siyak tulatan ti mapan. Kababain mo to jak mapan bakit? Ay nasaan? Diyos ko. Data ka manan. Nasisisita man daytan ngem data panaki-meeting mo iti pagadalan ta anak ta. Basta, saan ka nga mapapan di tayo ibagbag mga pabunyag? Saan da ka mat inimbitar? Kat amok ko man Ta dati-dati kat imbiteran da tamat. Ang awan siguro plano dan. Ta siguro amudan ta ugalim nga managisupot ka iti makan. Ha? Basta, saan kan nga mapapansadyay? Importante yung katendanan data meeting ti anak ta. Kat ne, isupay ta duwagasot. Bakit? Ay lakay. Oh. Unay mo tan. Uwin ko nam. Uwin. Sige. Anak to mag-meeting nga raw. Am data meeting. Duwagasot matlagayam ti multa. Saan ka nga agatendar? Manulat ta duwagasot. Kumpara, iti maiyawid ko nga si daan dito'y pakibunyagag. Ure man kiti didak inimbitaran Umayag lang ta Anak ko mo ti bunyag, diti agbunyag. Pare! O pare! Ay, bunyag gayam, bunyag, birthday gayam, anak ko bunyag, kunak ko ba? Ay, pare. Kunak no nalipatan da ko na. Siguro, didakla siguro na lagip, busy kayo, adot pa kakumikuman nyo. Ha? Huwag magpaiso pare. Kunak to pa. Alakarot pare. Agad. Nangrugi kayam ti pananganan. Sige pare. Kasla saan nga naragsak nga imayak nakidaray. Masana bale. Importante at dito yan. Ken, saan lang nga duduwa nga supot tayo tugot ko ita. Kat saan lang nga duwa nga putahet ti maiyawit ko. Oh, maawatan tumit siguro ni Menggay. No bilang maamuan na. Manulaing tadwa gasot. Kumpara iti kinaadon to nga maiyawid ko nga si Daen. Sigurado nga dan si Daen may ti sumagmamanungal daw. Paliibig pailain. Kita nga kaadot tao. Agpasimple agpailain. Madamdama. Inagjalikot. Tainak to nagisupot kadagiti kayat ko nga si Daen nang rura ti igado. Nay. Natanawag na ti buffet. Oh, hada murton. Ay, inak nga tadya likutin. Tay inak isuputin. Dagiti saan pa nga naidasar nga murton dito. Ada pa Shanghai. Saanin ta Shanghai? Sigurado. Kumulbet to deta madamdaman. Deta igado. Murton. Kenda ano yapay deta? Yun. Dapay beef broccoli. Dayta, paborito. Kastamaten, paborito ni Piyang anak ko. Ito yan. Manama de ito yan.
pagsarita tatamdam ha. Nagasat ka tada ni Pia. Anya man yung pagsaritaan ta. Kat api nga saan ka nga napan nakimiting? Ha? Mabaling ka din nga. Madam na mata pagsaritaan na tan kit ni. Madam ang tipangan. Nagimas to pa, nagitin sangpit ko nga sidain. Nasisisita pa'y detan. Kaya diti mapan ka makimiting kadita. Dita pagkadalan ti anak ta. Oh, sana balen. Taadumad na kiti amok nga co-parents. Ida magitulat ta kadakwatan no. Anya tinagmimitingan ta. When ang magmulta ka ti duwagasot. Isupay dita duwagasot. Ne? Apay. Duwagasot la dahi gayam. Bakit? Kita eman dita inyangpat ko. Nang runa dita ni. Murton. Talo nga piraso dita. Saan pa nga saan nga naidasar dita? Makas makitam nakabalot pa ilaan. Para intong bigat dita. Inutin tayo nga pambigat. Deto'y igado. Ken deto'y beef broccoli. Iso ti na idasar ita. Agam saan yung suami na. Taman manutay man lang. Oh, di adan to man irihit tayo no bigaten. Unay ka matin, di ka lamabain ka datakan aramidin, bembol. Anya ko matipagbainak. Gitne, basit mo tinapan nakidaray. Kan sigurado nga adun tulat ti mabatbati, adun tulat ti matda. Masaysayang tulaan. Ang mga ipakandan tulat aso, weno baboy, weno conformity ta nga dingwan. Wano mabangbangles tulaing sadyay. So nga nangala ako na. Tapno agserbi ka na tayo. Mano ko matbalor na data bakit? Oh, kas makita. May imasan ta anak ta ti agsida. Di ngamin Pia. Naimas data si Den. Saan ka di? When daddy? Kahit ko dati beef broccoli daddy. Alawin anak ko. Kanayon nga naimas ti si Daem. De, tati pandinaking ka. Bimbol. Namnamain tulatan ta anak ta nga kanayon nga naimas sisidain na. Kasano nga rod no, awan tot mayawid mo. Kasano nga rod, no agsapol ti iso na ket awan ti igatang mo. Nakadado ti agpasken dita. Maibusan ayamat ti pasken. Dito ito pa'y lugar tayo. Nakadadon. Nang runa no, agsasangpet ton, dagiti baligbaya, naglalo dagiti hawayano. Unay ka nga talaga. Kaya't mo ka di nga kasta ti panagamot tattao kin ka dito lugar tayo. Kat manano ko ma. At least, naimas sa kanain, sisidain tayo. Madamdaman tagsarita. Kat ni, mga anak ko, naghimas tupay na ganito sidain. Anya? Diyos nini niya. Ala, kaslamat la baboy nga agisubon. Uy, Bimbol, abay. Unay kabutan. Kita pandangan mo, nakaraw-rawat ka. Anyamanan. Anyaman dati si Sema mon. Ay, good. Mumulatan na bakit? Ay na. Dahil takot ipaglaingam. Kahit, at least agad ada pala yung paggagata. Anya nga paggagatan? Siyak tumatla ti pagtrabaho. Nakadata kang tumatlaan. At least, maparagsak ka bakit? May kakititituin. Ganyan, nabsuga kita eh. Sigurado nga napigsa ti bagik ita. Ay na, tala anak man. Unay ka. Pabangunan rakman eh. Basta, jak kayat. Ureg, papauno ka membol. Tal na anak. Kamating ka man. Anya. Oh my God, ito eh. Ay, membol. Saan? Saan ka ngagtaray Agpakamat mo tinuko. Saan ko na? Saan? Tal na ka. Agtal na ka. Awanak hindi mo ita. Masursuro na king ka. Anya, oh my God, dito itap na ikatik deta surun mo. Saan? Saan? Agtal na ka. Oh my God. Agtal na ka, Bembol. Apo, parigatin na kailangan mo. Bakit? Oh my God, dito yan. Bakating ka. Ay, nasaan ko na? Bakating ka. Sa kruyan ka. Kabailan ka pala nga sa kruyan Abay. Bembol, abay. Marigata na nga. Umangis bakit? Anya? Maulawak bakit? Anya? Sigurado ka? Saan ka kadingagang angaw, Bembol? Kastaunay mo tiling at mon. Ala, Diyos ko.
Anak ko! Itaray nak ti ospital, bakit? Maululawak. Akin, marigata na ka umangis. Anya, aguri ka nga ron, tagpatulong nga. Oh, kasarita kayo, Mr., Mrs. Doc? Imbag na nasigod nga naitaray ti ospital di asawa, Mrs. Nagasat ka, Mister. Agyaman ak, Doc. Oh. Doc, anya ka di tinapasama kiti asawag. Na-high blood ka di. Na-atake ka di. Ay. Gagangay nga hasta ti mapasama kiti asawam. Tasigun king ka, Mrs. Saan mat nga mga niti nateng wano prutas ti asawam. Wen nga ron, Doc. Puro karkar nila tan. Ang natangkad mo ti ulo na, Doc. Kanahin madlata nga mga ti karne. Di namat kahit dumngeg kanyag. Nga uri no nakalukluk me ganawan ti bibiyag na. Imbagak pa yung exercise. Di namat kahit agtrabaho. Pudno nga ron ti atat ko. Na high blood. At the high blood pressure ti asawam. Nangato ti blood pressure na. Gaputa. Kadayta kinasem na nga sida iti nalalanit na kolesterol. Di kita karkarne. Uwin nga ron, Dok. Dakay man ti may baga iti asawag. Bagbagaan nyo man, Dok. Tapos may sarding na daytan. Yun may isa. Di pa'y pakalaan. Dahita saan mo nga pa nag-exercise? Saan nga saan mo nga mailingat? Dahil tataraon nga ipapaunig mo. Uwin, Dok. Nangig mo? Ha? Nangig mo, Bembol? Uwin, bakit? Nga Diyos ko ay hati amok na mapukaw na ka ni tipiyag mi kinipiya, Bembol. Ala, dagiti nga rod, dagiti agas, nga nasken nga ikito katangan. Naresetahan kan. Ay, agyaman at, Dok. Ano Diyos ko, nakadado data, Bembol. Pangalan urtigatang takadayta nga nakadado nga agas. Babaham, bakit? Agiremedyo ta, agdiskitar ta. Panawang kay pengarod, Mr., Mrs. Makaamon dagiti narses kada kayo. Agyaman, Dok. Agyaman kami. Thank you, Doc. Agpaimbag ka, Mr. And baliwa mo ti lifestyle mo. No kayat mo nga, agbayag ka pa dito rabaw ti daga. No kayat mo nga makadinada ka iti mabayag, ti pamilyam. Nasken nga baliwam dito lifestyle mo. Uwin ko na, agbaliw ka nga mina. Uwin, Doc. Liklikam taon ti agsida ti karne. Agsida ka digit tinatang, prutas. Mabalin ka ba agsida ti ikan? Ken nang kang runaan na, nasken nga mawatwat ti bagim. Nasken nga exercise ka. Wendo. Ala, nasaya at na nagkinawatan ta, Mister. Mrs., padawang kay pa. Yes, Doc. Oh, lakay. Ay, Diyos ko. Dati ko mamati pagmin namin na amon. Dati ko mamati di pakamirisa mo di amin. Uwan, bakit? Amom ka di nga. Ti amok kat matayak itayin. Ti amok no. Anya. Urimot siya. Taman mano ti maatake nga makasurvive. Man mano ti maatake nga makalasat. Nagasat ka kindi alakay. Nagasat ka ta inispal na ka ti Diyos. Kinsapay ko mata saan mo nga sayakin na ito may kadwa nga biyag nga impaay na king ka. Panunutim ko ti pamilya ta. Ipagpagapom ko makada kami kinipiya. Uwin, bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Diyakon kayat ti maatake. Tajakpay kayat ti batay. Apay nga di kamot mga apay nga di ka agsida. Ha? Daddy, apay nga inapoy madlatikan ka nem. Agsida ka kumaa. Ha?
At dami da takarne, daddy. Ay, ay nasaan nga mabalin kin dadim takarne? Ah, apay mo, daddy. Gaputa, may parit ka ni dadim daytan. Ken agpakpakot to kami ni dadim. Ah, oh, imbag ti tamaliklikam ti sulisog ti mangan ti karne. Kahit ko nga talaga nga baliwanan. Kahit ko nga agbalbaliw akon, bakit? Okay, nagbalbaliw ka ako na, agsida ka talatang natang Ha? Diyan kami kaya datay na bro ta. Taan niya. Dadamot. Rangaw ti paryana. Kaapi ko ma. Naimas mo. Ramanam ngamin nga umuna Dati wala tayo na pwede ka na yun. Anya. Mati agsida ka mat Apay. Nasustansya mo ti inapoy. Saan ka di? Uray pa'y Masapul nga agsida ka latta ko ma. Sursuro mo ngamin ti agsida tinateng bembol. Alalala na. Masursurok to ta. Padaasik to ti agsida. Into no awan ti laok na nga rangaw ti parya. Imbagam ko mga itay nakita mbot nga gimarmaritak itay. Ti amok gaputa ibagam nga agbalbaliw kan. Gaputa imbagam mbot idi nga sursurwe mo ti agsida itinateng. Akit agsida kan itinateng. Ket imbagam ko maanga di mo gayem kahit ti rangaw ti parya nga mailaok. At least amom to maminsanan. Anusam nga rudlat na daytan. Wen. Diyos ko ay, nakapimpiman mo talangam. Ala, agsida ka di karnen, basit laing Saan mo siguro nga dakas no saggabasit laing di sidaing nga karne? Ha? Madi? Apay? Mabuting ka nga agsida iti karne? Wen. Apay? Mga high blood man kat sagbasit mo't laeng. Talaga makapa-high blood ate agsida iti karne no sobra. No aglablabas. Kasanumat ngamin idi. Grabe, kasla bandehado talabay mo. Nga nakadado nga karne ti sidaem. Ado pa ita karne nga ipauneg mo nginta inapoy no ko. Alan, uri basit laeng. Tako naman ti doktor. Okay lang, sa gabasit laeng ti sidaem. Saan? Kaya? Anya? Mabuti nga kadalagan nga agsida iti karne. Maminpinsan nga liklika ko hindi agsida iti karne. Bakit? Anya? Unay Diyos ko. Alaalin ako manin. Basit lang ang trabaho. Alaalin ako. Api nga ta. Sa anak mo tayo nagsitsida iti karne. At adan sama na kimapsutak. Idi sa anak ko nagsitsida iti karne. No kaanumot kagpakpakot tungak. Isumot ti. At adan nga pakabanban kak. Ay. Diyos ko. Ni. Amang at adan saat nga maatake ak. No kasi nga agpakpakot tungak. Diyos ko. Nay, madi. Usla. Abi kag-nervyusak. Madi yung tunggal al-alinak. Ti panagrig na klata, maatake ak manin. Galing ka. Aginanak na lang uminumak ti adungan tanong. Sana mabalin nga maatake ak dito Alamat. Awan ti makakita kanyak. Ang mga matuluyan ak. Sa anak ko mapela kami nga nagtrabaho. Addan samot ngagsakitak no. Mabandugak. Ti uri na.
kadigdigos ko lakay. Ha? Anya? Kunak, kadigdigos ko laeng. Amok ka na banog ka itay di talon. Oh, ket amok met, no kasanok nga, ikaten di banog mo. Ha? Anya ti kahit mo sawen. Mailiwak arot king kalakay. Amom, idi na atake ka? Nga ti amok itikit saan ka nga makalasat? Ti amok itikit panawan na kami, panawan na kon. Kasta umay ti sangit ko iti. Kat itatanaykan ka iti may kadwa nga biyag lakay. Saan ta nga sayangin? Sapay ko matatuloy-tuloy deta pa nagbalbali mo. Deta, panangliklik mo nga agsida iti karkarne. Kaya deta panagtrabaho, tapno no ma-exercise tabagim. Tapno saan ka uning nga mapanpanog. Ang alistok met pala nga mapanog. Gagagay laday ta. Saan mo't nga sigod nga agbalo ti amin. Iniinod day talakay. Ada proseso na. Ano samlaeng. Kan mangan kay tinateng. Kasano, di kang mo't mangan tinateng. Pasig mo't latang nga inapoy latan. Ngay kami iti buguong ken manteka na. Saan ka basit lang manteka? Kan ada kalamansina. Wen. Akit no mangan ka iti natin kuma, napigpigsa ka. Alaw, sursurwek to teksida iti natin. Lakay, ti amok no napukaw ka. Ti amok no, awan ka nga mang paragsak kanya. Ha? Oh, I love you, lakay. Ipatpatig ka unay-unay. Tsak amo no kasano ti biyag ko na mapukaw ka. Oh, agkang ka man. Agpapasta ita, lakay. Mayat tiriktak ita. Malay mo. Anya nga malay mo. Malay mo, makabuo tapay. Tapno, adan to ading ni Pia. Oh, ha? Ko. Ala. Agidakan. Ta, ikatentan di pagan anay ta. Tato gawak manen tarupam lakay. Ha? Oh, apay. Mabaling ka din nga. Nga anya. Intong maminsalaingin. Anya? Maamakak kami. Anya't pagamakam. Mabuti nga. Anya ti pagbut ngam. Amangan no anya. Amang ano maulawak tumanan kat marigatan ak tuman nga agangasen. Anya? Amumot. Nga, kasto ti aramidin ta ko maidi. Hindi isak bayak nga naatake. Tiket mo asaw, hindi mo kayat kabuting mo amang ano maatake ka manin. Uwan bakit? Ay na Diyos ko. Permit danag ko ini. Kabuting ko ti matay. Diyak kahit nga mapanawang kayo. Diyak may kahit ti matay bakit? Iso nga pa nga asim. Saan pela nga ita? Anya? Ididamo kasinyong ket maawatan ni Menggay nga asawak dati tunggal kayat nakumangag kanaig kami ket awisen nak ng maamakak. Ngemi di agangay di mo't lata mapukaw ti amak ko kasinyong. Bababasit lang nga trabaho mariknak al-alenak isarding kon. Makakita klay ti karne talaga nga asla masuya akon. Mabuti nga. Nguri nga angutek la kumakit jak kayat. Tatalaga nga napabot nga anak idi tanaatake ak ket dandaniak natay. Nagistayan nga napugsat ti angis ko.
Kaya't marigriknak no daduma nga kasla mapaay ti asawak. Gaputan na bayagen nga saan kami nga nagkanaig. At damat ket din nagkutungak kasinyong gapu iti saan kon nga panagsida iti karkarne. Angem kaskas di nga alis tuak lata nga mabannog. Numan mapilit nak ti asawak nga agsida iti nateng basit laeng. Diya mo. Adda ngamin dagiti tao akas kanyak nga uray no kasanuman ti panangibagat daduma nga naimas ti nateng naimas ngem takarne angem siyak talaga nga saan nga sumurek no daduma. Adda digiti no salsalad kahit ko no salad. Salsalad madiji pa nakaibaga kas medyo bastos. No salad mali. No salad dati medyo dry kahit ko. Ngem no ti nasabawan wenno dati dinengdeng wenno inabraw aglalo ti adda saluyot na adda ukrana wenno something nga nalamuyot. Nalamuyot maditi basta something nagalis. Dayjay kasla masuya ak kasla irwar kumetlaeng. Alakat sa maawatan dagmet siguro kasin ta adda med dagiti pagdudumaan tayo adda dagiti pagdudumaan dagiti tattao. Dahil di launa iti problema kasin yung namayagmeten sipod day di pa nakaatakek angem adda lata amak ko adda buteng ko nga anyaman nga aramidek nga pakabannugak ket posible nga mapasamak tumanen deti pagbutbut nga. Diyak kayat nga maluksaw kanyak ti asawa kasin yung amok nga adalat ti panakapaay na maluksaw lata tunggal aglabas dagiti rabii nga awan iti mapasamak kada kami. Balakadan dakman kasin pangaasiyo tulungan dakman sakbay nga maladaw ti amin ket iyon na akong tagyaman kadagiti makaited ti balakad. Kadagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mga nangurnos ken nangidrama dati nga pakasaritaak. Nasapay kumaget at damit na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Thank you so much. Problem sender.